Započnimo challenge! Prva gumica. Druga gumica na lepić. Aj, ima tu zvijezdica, ima ovako. Dvadeset komada. Kriva puno! 26. I 27. Vam se baš sviđa ova žuta, odlično. Maja, gledaj koliko ti je već puno guma. Ne mogu gledati. 71. Možete vjerovati, 70, 71, 72, 73, 76, 80. Još samo 20, ljudi moji, približavamo se kraju. 94, ćeš ti brojati s menom. 95. Ajmo sad brojati koliko još ima, znači još 5, 4, Zoja, što će? 3, 2, 1 i kućemo zadnju staviti, zadnju. I mora biti plava. I zadnja, gotovo. Gumica je. I prva. I trenutno smo na 23. Ja ću ovako ostati za uvijek. Zoja, kako ćeš spavati? Pa mogu to ne spavati. Samo će po jedan dan ispadati jedna gumica. I 100 dana još ima. 52 je ova već. I 56. 71. 76. 77. 81. 82. 83. I 91. 92, 4, još 3, jel odbrojamo? Još 2 i još 1 i evo zadnja gumica stiže, i stoji. Bravo! A ovo je za škakaj. Gledajte naše palme kako su dobre. Jupi! Završio je naš challenge. Pišite nama u komentarijama čija je bolja bila palma. Ako vam se svidilo naše video, stisnite like i stisnite zvono i stisnite